Bismillahirrahmanirrahim. Men жаңы үйлендім. Маңа жана жаңы үйлөнгөндөргө өзүңүздүн насаатыңызды айтып коюңузчу дейт. Урматтуу бир тууганым, бир маселе айтам. Жаңы үйлөнгөндөр экөө болот да, булар эркек жана аял болот. Erkek minti ойлонуш керек. Erkektин өзүнүн үйүндө аялдар бар да. Эжеси бар, кызы бар, тайд апасы бар. Анан булардын эрлери бар. Ар бир эркек ойлонот, өзүнүн кызына, карындашына алардын күйөөлөрү мындай мамиле кылса деп. Кээде кызың ыйлап келип калат, капы болуп, күйөө бала ушундай кыл деп. Наразы болосу күйөө балага, атаны коку эркек, ушул аял жөн алдап койбойбу? Минтеп эле койбойбу? Ушинтип койсо болот го деп ойлойсуң го. Senin özünün janыңдагы аялдарга алардын күйөөлөрү кандай мамиле кылганды кааласаң, ошондой мамиле аялыңа бер. Бардыгы бир аял. Окшош топурак ушулардыкы. Кээде аялдар да ушундай. Аялдын өзүнүн бир тууган жеңеси бар. Анан акеси жакшы мамиле кылбайт. Анан кээде ойлойт аялчы, ушу жеңем, акеме мындай эле деп койсо болот, эркектер менен тамагын тойгузуп айтышпай эле койсо болбойбу деп өзүңчө ойлоносуң да. Аялдар да куд ошондой, күйөөсү ушундай мамиле кылса ошондо бактылуу болот. Демек эркек аял күйөөсү аялды мамиле кылып аткан бири-бирине, эркек өзүнүн тегерегиндеги аялдарга күйөөлөрү кандай мамиле кылганды кааласа, ал эми аял өзүнүн тегерегиндеги аялдарга алардын күйөөлөрү кандай мамиле кылганды кааласа, ошондой мамиле кылса бактылуулук болот. Кийин урматтуу бир тууганым, эркек ачуусу кыйкырып келгенде аял токтоп калыш керек. Эркек кожоюн үйдө. 15 мүнөттө ачуусу тарагандан кийин чайды берип, кийин сүйлөсөң боло берет. Аял дагы тирүү жан, ал да кыйкырганда мен эркекмин, мен мусулманмын, биз Кыргызстандабыз, сен эмне мен багып атам, сен отурасың, мен сатып алгам сени калың берип деп эркек кыйкырбаш керек. Эркек дагы жарым саат токтоп турса, аял сүйлөп, запас түгөн чачат өзү деле. Sen kayra panardan sevip koyuyorsun da, un çıkmaya koyuyorsun, süylep barıp çarçağından kayra çayçesin de kayra özü gelip kalar. Yarım saat köp bolsa. Anan özüne gelip katurmattı bir tuğan. Söz tügünü çarçayt anan giyin, yaşa kete veret da. O şunun için erkek kötörülgünde ayal kötörülgünde erkek tömön düşüp duruş gerek. Jakşısın aşırıp, jamanın yaşırış gerek. Anan uyda probleme söz üstünde bolot. Biri aytat bunu bir yaka koyuyoruz deyip, biri yok bir yaka koyuyoruz deyip. Biri pomidor egemiz, biri kartoshka egemiz deydi. Aytır qanday problema bolsa da oşol maseleni dinge salış gerek. Eger dinge salsan, kede dindin ökümü, kede buğa oğur gelet, je buğa oğur gelip kalat. Biroq töpkülügünde üybülöge tuğra bolat. Kede dindin ökümü ayaldı koldop kalat, kede erkekti koldop kalat. Biroq qanday bolsun kabul kılış gerek, bu üybülöge saktalıp kalışını inşallah bekemdik bolat. Urmatlı bir tuğanım. Masele mına uşunda turat. Eger uşuğa başı yer turgan bolsanız, baktılуу bolos, anan jajildep aytışıp atkan bolsanız, anda bakıt bolboyt ayerde. Erkek boydan kalış gerek. Ayal menен aytışpaş gerek. Ayaldın bir aytkan sözünü esitip alıp, жазып alıp kagazga, şintip aytkansın sen, palançançı jılı palançançı günü peşinde mintip aytkansın, aseday mintip aytkansın dep жазып alsa, bul erkek degen aligisin kesi ırgıtör bulda katın bolup alış gerek. Oldu. Tengel gerek. Ayal aytıp kaytat, açısı gelip aytıp alat bir nerseni. Oşogo tengel mintip aytkansın dep öçöşüp, aytkan sözünü aytıp, davit etti, uşinti urup atkan erkek, bul erkek emes bul. Özü mınday erkekler üylөнгөнгө bolboyt. Bular degen özün buçup alıp boydoga tuş gerek. Bazı erkeklerge üylönüş vacip bolat. Minege barıp zunaga tuship kala turgan bolup, biröөнү baga turgan bolsa, buga üylönüş vacip mildet bolat. Anan ançalık emes, biroq densoluğu jaraklı bolsa, buga üylönüş sünnet bolat. Anan biröөнүn kulukun özü naçar bolsa, buga üylönüş makruh bolat. Biroq pes, akmak bolup, impatit bolup iştebese, buga üylönüş aram bolup kalat da. Oşol siyaktуу katın menen aytışıp teң bolup turgan erkekler, bular özlörünü terbiye alış gerek. İlgeri birөө kelip, ata men üylönöm deptir atası, balası atasına. Ata ayttir, bala menden geçirim sura deptir. Balası ayttir, ata emnege geçirim surayım sizden. Balam geçirim sura.
Ata emnege geçirim surayım, balam geçirim sura. Öy ata jönüne geçirim surayı vereyim dese, balam geçirim sura. Öy ata aytıbana geçirim surassanız, emnege geçirim surayım. Yok balam de. Boldu çu ata geçirip koy dese, balam em öylönsen boluveret dedi. Emne üçün? Antkeni erkek jöndön jönele geçirim suragandı bilse, em öylöngөнгө dayar bol degen söz bolar. Erkek jöndön jön geçirim suragandı öyrönse, em öylöngөнгө dayar bol, bolsam dayar emes, pişelek kam kella degen söz bol oturmatı bir tuğanım. Kella degen tüştüde baş degen söz, pişelek kam baş degen söz, aşkabak degen söz bolot da. Ayaldan jöndön jön geçirim surap koyuversen, andan birneken kem kalbay turmatı bir tuğanım. Ha biröler jok, ayalı menen muştaş kızı gelip turat, jok anday bolubeyt. Eger men aytkanımı saktasan, urmatlı bir tuğanım, inşallah baktulu bolasun. Sen özüңün ayalına rahmat merim bolasun. Men jakында üylöndüm. Üylөнгөн kızım kız çıkpay kaldı ele. Birok men özümde uvagımda taza jürgön emesmin. Uşo bir degen uşo. Oşonduktan da keçirdim. Mende de ece karındaş var. Allah'ın razılığı üçün dep uşulu vakamga bardım. Birok kede keçini jatkanda köz aldıma. Ayalım murda jaman jürgönün eresete berem. Mana kандай kengeş beres. Mal da ereset tat sen içe. Eles sen dele var, anda dele var. Aldağı bölök bölök ereset tat misal için. Oşoga tova kılışın gerek. İlgari biröö gelet, man uruşup ketti, ajraşabız deydi. Ana men aytdım, ne ajraşasınlar desem, ana bunu men eşek dep aytты deydi. Men aytdım, sen dağı bir jür eşek dep aytıp koy desem, eşek dep aytты. Bolden bir bolduңar ketkile. Desem, kara oturup anan keyin ketişti. Oşonday gap dem tuğanım. Men üylöngönüme bir cuma oldu deydi. Barakallahu lekuma ve aleykuma ve cema'a beynekuma fi hayrin. Şeriat yolunca yaşayım degenim, işke jönöp jatıp üyden çıkpa dep ketken ele, Moskva şahrında iştep jatkanbız. Beyruhsat eşikке çıkıp ketiptir, apası menen jürüptür. Biraz surap koysoň bolmok desem, yaşasaң normali yaşa deyt. Anan men yaşa bolboso dedim. Aradan bir gün ötpey başka biröö erge tiyip ketti. Men jowum berelek elem, jowu kanday bolot deyt. Oşol aga sen жооп бергенге чейин кылган ишинин бардыгы зынасына sen günahkar bolosun. Ayalın birömen jatıp atkanga günahkar bolosun sen. Negizde şonday. Anan adamga üyden çıkpa dep aytış üçün oşogo çeyinki kalgan nersende үйrөтүш керек da. Je namazda aytpasaң, je orozan aytpasaң, senin masalеңи üyden çıkpa degen bolsoň, Allahga turbayt da sen özüň da tуура эмес kılgansың. Aga bir namaz үйrөтүш керек, iman үйrөтүш керек. Terbiye gelip ana köçöge çıkpa debesen jaraşat bolçu da. Başka biröö kүйgө tiyet, aga nikesi ötpöйт, al sen nikеңde ap kel jaşay berseň bolot. Birok jaşap atkanda gelgenden keyin bir ay görgönden keyin jaşaşın gerek. Antkeni baratu rahim bul açık açık biliniş gerek. Jaşap aytılgan bolsun talak berek, iddat çıkkandan keyin başka biröөгө tiye alat. Kaynim ayalı kaza bolup ekinci iret üylöndü, ökül ata apa bolsok bolovu rahmat deyt. Bolot, boloveret, antkeni dinimizde ökül ata, ökülene degen түшүнүктөр жок урматтуу bir tuğanım. Birok oşol Kırgızdın saltındagı ökül ata, ökülene degen institut bu oşol жаңы üylөнгөндөрдүн tajribasi жок болгон себептен жубайлар урушуp ketpesin, ajrашып ketpesin, ушуларга ылдыйда жөлөк өйдөдө өбөк болsun, bularga bir жашоо тараптан кеңешчи болsun. Ökül ata, ökül уулга, ökülene, ökül kızga bir мындай bir ustaz, nasihatçı olsun degen manide koyulunat. Dalem azırkı uçurda ökül atalar, sayasi ökül atalar, ekonomikalik jahattagı ökül atalar bolup ketdi dagı, anan ökül ata özünün manisin jogotup koydu. Anan emi ekinci yol üylөнгөн uçurda aga ökül atanın geregi jok, antkeni başına köp nerse ötkөрüp koyuptur bul жаңы üylөнгөндөрgө. Ökül ata boldu degen söz bul öz ata bolup ketdi degen söz emes. Ökül ata olup kalsa ele ökül kız menen ökül ata, ökül uul menen ökülene ıntımak bolup kattaşıp ketken bul durus emes. Balkim ökül ata menen ökül uul, ökülene menen ökül kız gana kattaşıp biri-birine uşunday bir teňeşip tura turgan gana institut dep aytsak tuura bolat. Salamatсызбы дагы деле муну айттык кайдыңыз жөнүндө. Bir sorum var ele bu nike kıyılgandan keyin sözsüz türde erkek kişi familiyasını alışıp gerek diyecek. Jok, al tuura emes masele. Her kim özünün familiyasında kalış gerek. Bul orustan kalgan madanet bizge tuura gelbeyt. Egerde murda alıp kalsa kayra pasportunuzu götkönün geregi jok. Birok mындан ары kızlar turmuşka çıkkanda düşündürüp aytış gerek. Her kim özünün atında kalış gerek dep.
Al to'g'ri emas, o'sha bu shariat bo'yicha to'g'ri emas bu masala. Qo'ldan kelishincha har kim o'z atında qalish kerak. To'g'ri emas masala. Payg'ambar aytgan bu har kim biron atasına atan deb aytbash kerak. Degani qanday? O'shaga jazdirib albash kerak. O'ta zarur bo'lgan usullarda jo'g'irda aytib o'tganday bo'ladi, biroq bunda jo'neli erga tegani uchun erga tegselar ata unutib qoldi. Buni DNK o'zgarib ketdi buni. O'shalar o'ydan turadi. Shuning uchun aq o'tkirgan to'g'ri emas. Janagı mizonga yozilgan qalas erkakning familiyasini oladi, qalas ayoldikin degan bu bizning diniy saltga, madaniyatga to'g'ri kelmaydi.